Rasulumuz yaşugana, Rasulumuz ki yaşugana uça, tavşu elimi gâb, pintin sıra. Subhanallah. Tavşu elimi gâb, pintin sıra. Subhanallah. Subhanallah. Kıymun? Kıymun? Subhanallah. Resul şu seyri pasar. Resul şu seyri pasar. Şakin var. Bana. Resul. Peygamber. Yukota toor gaysasu. Khatem al-Anbiya. Sanadil asfiya. Kota toor timan ebba masmani juglo dhannatilmaz. Miraj mukaddas şişirat. Kainatun Nebi farmava. Yedi votuz darbargah-i Rabbani. Rabbul Alemin'in farmonam. Şerzi-yenimiz. Bonoz kulup lagayt. Bonoz şike lagayt. Bonoz sorit dismental gayt. Kya suna? Hava oz band gayt. Yinse dalak. Aab oz band gayt. Yinse kumpaklik. Zemin oz band gayt. Yinse şraprav khike. Nâr oz band gayt. Yinse ushtiya boyzi. Şah izbat kayıp gel. Dünya olsun. Şimdi patı yok. Kalışın işte. Kudüs kalışın. Düşen kavrayı koş. İçen kavra. Merac icraat kontra zirli. İçen koşi patı. Hay. İki asıllık eksik patı. Tasay sonra Hazreti Uzayr Peygamber. Kudüs salam olsun. Patpok madan akimayız. Kabristan akimayız. Akimsen öldü patı. İnce pücer ne bileyim, o ne bileyim, nam ne bileyim, tam uçak pıtmaz bileyim. Acı boz khayal parmamaz ama kız pıt kermiyon parmamcı galiman örizin pıtına visar ziyada da pat pıt saval cevap pat he hesab yıkıt pıt gos pastada sus pat az uzas karam kaçran açısı tifan kariyer açısı taz noturdularımız zaman sağladık bir kez sabır kaçran açısı biz maddi madamızımız bon kaçır ton yukurman dedik tifan kariyer bu anında bir beni bakıp ki bu yetimler gutsun soğutkeney iyi budur parası keseden dak parası dak dedeceğiz daha iyi bana ara İbrahim nedir? Kar nedir gay soru? Nedir gay soru? Var olmaz bakta yuhu huşar You go? Here you go, Arnold. Come la vista. Wala, come la vista. Here you go, Arnold. Uzar. There's a contact in the current. That's not what after some later because she didn't do. I'll do it to the but we must have gone to your academy. Kuswana. Peygamber मेरे जीसु फिर वो आलो काला लेबिस्ता मियाता आमीन लेबिस्ता मियाता आमीन आता उसे सबा हाथ मेरी गुम से गए वो तक हाथ मेरी कोई गुम से गए चिता समझ फांजुर इला तामी कलामियत सन्ना वांजुर इला हिमारी कैफनुन शुजुहा और बंदे वन्नास हाथ में नहीं गोई मगर टिफन करियर खोल यानी खोलक अकेल खोल रहा है तो सरताज गजा आप उतने फर्क है कि उसकी ये मतलब जब इस दूध कमी पर हाथ में नहीं छा घूमत की ना तो बस खचराना सी कटना स्टाइल टाइप दे देना सर यार तो तुमने को ताकि उस अर्जी चुना भी नहीं की Adultur, acım turuna beyni ki, parmağına tamamen nedir vakit patkanonun kartılışında. Tam nedir? Varus sıkın değildir lan. Tabi what az o gibi kadar tut. İmreci geçer huyunca ama to kartıl değil bey kaya. Kartılız go savar, kartıl gojunda, kartılız go savar logo tokun peşti kun. What's pati panga? Kartıl, orçu mukniyaran eti uçuk yaz kol pron, boyun, rezayını kıl. Amradı Aynı zamanı gördü ya böyle kustak buna paga. Zaman tedai, mal tedai. Yusuf uçak mı oluyor? Bu uçak mı oluyor?
مت کیا گزرو یہ زیادتی نہ کاٹر چم سے نہیں پوچھا بھائی آپ سے جو ایون گرو کیا اور چھ کوئی پرزناون when I come time brought نفر جوڑا تار رہے سب اگر تو کم چھو تو کو چھوگا سو تو کیا گو کیا گزرو اور نال سے کیا تو میں چھ منا عزیر پیغمبر اگر میں چھ پاور گائے گا اتن سکن چھگا وچ کم کارمانس مجھو کشن سنگا اس نے سو عزیر زانو چھ کیا ہوا اس نے تو مجھو موتی زانو وہ حتو تو کیا گزرو سب ہاؤس پیغمبر چھو بتا پاس پیغمبر آخر کا ضعیف رسے تو انصاف کی کرے تو کیا لیکن اسے انصاف کیا کرے البت چیز اخ چیز بوزمت اگر پوز پوز عزیر چھوک اگر چھو بوزمت عزیر چھو اوز پیغمبر اگر چھو عزیر اوز پیغمبر تاسواز تورات زبانی یاد اگر چھ زبانی یاد بوزنا ہوتا ہے اس کرو تسلیم تو چھو عزیر تو ایسے ہی اسرائیلی سمت یہ آئیسرائیلی سمت یہ پورتا تورات اب کو تسلیم نا یہ کیا دے رہا ہے اکبر یہ بولے ہم پانسی پھر وہ خدا سے پوچھے کر پوٹ کہیں زیادہ مگر تے بابا حسنو نسی پوٹ حتس ونی اس تو پوٹ حتس ونی تو سے آرام تو دی یکسن آٹھ ٹھوکنا یہ سیدھے حتس ونی سوشاری ہو نو عزیزوں میں معراج کی بات کر رہا تھا کائنات نبی فرمایا یہ آج تک بات گئی حضرت رب العالمین آج منم کھول کیا بلا کر میں نے دنیا کو سسپینڈ کیا ہے کوئی ہوا نہیں چلے گی کوئی پانی نہیں چلے گا کوئی آگ نہیں چلے گی کوئی مٹی نہیں چلے گی کوئی نفس نہیں اٹھے گا کوئی حرکت نہیں ہوگی کوئی کچھ نہیں ہوگا تاکہ نبی آج سے صرف کوئی ظلم بے شکی آج سے صرف ظلم بے چنے امپت مونس پروردگار دبناز انا اخشوز با وانت بیچک سے یا رسول اللہ وما سوا ذالک خلقت لاجلک تاکہ نبی انلا یہ کیسا چھو سوچ میں سوری چاند لول پود کرو یہ چھوا سوچ میں چاند لول چاند باپر چاند خاطر پود کرو یورب النبی آخر زمان تب انت و انا اکشو ہم سے بیچو زیبا وما سوا ذالک ترکت لعجلک بے نیاز پروردگار اکشو سر بیچو زیبا یہ چھے باقی پود کرد امیلا مترو سو چاند زبان میں بڑو چاند لور یہ زبان مترو چاند لور لوری لور رب دبان میں بڑو چاند لور نبی دبان مترو چاند لور Hortu lori? Banamist lor? Taoist lor. Subhanallah, Subhanallah. Arşı çekaz barut kardı lor. Tabi evsi kusum aram yum, evsi kusum dil labure, evsi kusum koş kardı. Arşı çekaz çoğdu hanı lor. Tabi mekat kardı. Nasıl zorunuz yoy, yemi bolu. Subhanallah. Batın kaya. Tayım sonu kurmaz, tayım sonu kastağunas. Yinaz kuzin tani kaçtı. Yine sultanite medarmiyanı ot asın. İki avuz. Ayşe Sündikaş bayan farmalar. Taban yine Hazreti Resulü Kerim sorası. Tamam kala eskeman menis garsmaz tanımı karan menis ucurasmaz. Çok saya sasan düştü çok. Düştü akil çok çağırmayı. Dane kadar kıyasa, sahni piyasa kıyasa, anlayamasa. Garibanı kâncer, fakirhanı kâncer. Fakat farmalar yeni suluk aşk falan olur. Kainatın nebiyir bir vatandaşın mevcut kaldı. Tamam Ayşe Süddika kasım tüm Ayşe, kasım tüm hepsi de Süddika Yusuf. Ne olsa öyle dahani atarımız yivan, bacan niyametinin usul. Tamam ki var ya skamış kurme sabri ker kursun. Bana aldo plus sawal. Bazmayız şaşmı ya Resulullah. Kal kemi bisküt oldu. Süttü usul ki khas. Bana tohtu nikeniz muşk aktar yivan, adfar yivan, dağın azımız. Bana niyamsa balavanın, rogun çoşanın, göstavonun musuk şeyvan tohimşan. Ya Resulullah tamaşirın. An ahir yıkaydı musuk ya. Yor fermanles nebi ki Ayşe, Ayşe, Ayşe. Vallahi nefsi biyedihi.
Aisha, Beshitas Kodasam Kasam. Agreed to him that Rabbi. Bushera, the Sasam Kodasam. Aisha, no one, I teach you Mr. Kodasam. Bushera, the Sasam, Bargai Kudsman, Bargai Abodiasman. You who are you Tremoni, will you screen it to that talent to the child? She take the capture of Subhanallah, Subhanallah. But as Karabayan Ikranis Katai, Parvatikari Araban for more you go Ali Imran Surah, then we die for more Surah in the was. For more Ali Mulkaribi, Fala Yutiru Allah Kaibi Adan, Illa Manir Tadamil Rasul, Ali Mulkaribi. Gabuk zanen wol kullas pata zati paak hazrati fala yuzhiru ala gaybihi ahada susun ali me go bacha kan ke içeri Registan şaksayni çek avuncu inkar karar vaktu ki kater kadi usul ali me go panas biçor ne ben yeni mette mi koysi Yusuf Bey yeni mi? Şimdi koşik, subhanallah, bacı çiyoy. Agar biz denge açacaktınız, hikayede bir ağır meçhu çakan, beysaj pao. Meçhu pao, beysaj külüti. Meçhu külü, beysajı kağıtı. Manyakin mi? Manyakin biz doğrultu olsun, cümbüştü olsun. Yusuf Bey nasıl kortastırı ki, ortunu koşik. Baba, yine çömteni kıçar şuyunu kançıydan varlığı çuyunu kuy. یہ طریقہ نہیں ہے یا جو رب والا اقرار ہوچو رب العالمین فرمان عالم الغیب فلا یوزر اللہ غیبی آقا چھوڑ کوئی چیزو قابض پر اطلاع کران کے مگر اللہ من ارتدو من رسول من یسی سامچو تاسو کران اللہ آوائی سمجھ کی بیان ہوتا تو پروردگار عالم فرماوا یہ تمہیں انکار کریں گے قابض تمہیں پانے کر یعنی Kur'an ikrar, teli Kur'an Pânei, meşmuz dedumuz. Meşmuz dedim, ağdı kod pasabidir de Resul kusum. Ağdı kod pârbaz Resul kusum. Ağdı kod azim Resul kusum. इसको नहीं देता तो फिर किसे देता? साबुत साबित की नबियस दुदू कलमे का. Nebiyas dudu kalime ka. ये लफ्ज़ दुदू चाहता. ये लफ्ज़ दुदू चाह उसूला. अब फरमो उलमाए रब्बानी नो तब के लिए में क्या बात रहा है तेरे ऐसे ज़ारान ज़ुचीर अल में गाबस से ज़िक्र अब अल में गाबस से आक्सु ज़ाती दाक्सु अताई आक्सु ज़ाती अताई ज़ाती क्या हुआ अताई क्या हुआ ये टोपी मेरी टोपी है मेरे साथ पे है कोई इस पर इजारा नहीं कर सकता कहा है कि दावा के जो टोपी में क्योंकि मेरी अपनी है वाले अगर नजीर सब ये छे नौन हिलाम सब ये छे नौन याकूब सब ये छे यानी बदर काम छे ना दस्तार था में इसका रस्पर डॉक्टर्स खाना जो टाइम पानी जाने है मेंबर्स पर पत्नी वापस ये दस्तार भी मेरे साथ पर था लेकिन ये अताई था ये टोपी जाती है वो दस्तार अताई था जो वापस लिया जाएगा अताई वापस भी लिया जाता है लेकिन जाती वापस नहीं लिया जाता बहुत छोटे जाती का सुट अताई का सुट जाती परवरदिगार आलम से हो ये इल्म जाती उसको इल्म गैब जाती उस परवरदिगार पर जात पानी कौन सी है क्या बना कौन सी मुदाखलत वाला इस्तेम से जात Baris Magi Varayçı temsilzat, Şuramule Varayçı temsilzat, Allahu Samatçı temsilzat, Lam Yelidçı temsilzat, Balam Yulatçı temsilzat, Balam Yukulluhu Kufurat temsilzat, İtepaçı temsilzat, Alimi kul, Danayı kul, Muhtari kul, Habiri kul, Alimi kul, Hakimi kul, tamam kul, salim parvardigari kainat ihtiyar, elmi gayb kul aspekin parvardigar. Lekin yeni bunu niman döşmüyor
آیتن مز بچوس کی وجہ چھگراوان کے قبرستان مز چھگراوان کے آورین مز چھگراوان کے شالمار باغن مز چھگراوان کے عیدگاہ مز چھگراوان کے سڑکن پر چھگراوان کے یہ سب تہار یزد موتتاس یہ ایک عنایت ہے یہ ایک قیمتی چیز ہے اس قیمتی چیز کے لیے میں نے دیکھنا پڑتا ہے کہ آگے کون ہے اسے اسی مقدار سے دیتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عید میلاد النبی پڑھتے چکا ثابت بینو تاچو کیا کہ علم غیب یعنی کوشت چھو تاسددمت پروردگار تاسددمت پروردگار اعتراض گئی ختم شرک و کفر و بدعت گئی ختم اگر اس مانن آسان نبی سوس پانو علم غیب تو یہ شرک تھا ہم بھی مانتے ہیں یہ کفر ہو جاتا ہم مانتے ہیں کفر ہو جاتا مگر یہ پوٹے میں سے رسالت راست پانی سجد اس نس پروردگار علم اس پانو سجد اس پروردگار جاہو جلال اس پانو سجد اس پروردگار قرآن اس پانو یہ جد اس پروردگار دین اس پانو یہ جد اس پروردگار عزت اس پانو یہ جد اس پروردگار اختیار اس پانو یہ جد اس پروردگار کہا چیز جست جد اس پروردگار سجد اس پروردگار آخر زمان کی جانے ٹاچ سے کیسے اللہ چلو اللہ کیم چه لچه دور وطن نبیز که مصطفی محمد نبیز رحمه چوسا حقیقت خدا نے دیا ہے تو زبان نہیں دیا ہے کار ثابت نہیں دیا ہے کار چیلنج نہیں دیا ہے ہم چیلنج کرتے ہیں دیا ہے ہم کہتے ہیں دیا ہے لیا نہیں ہے دیا ہے دینی میں لینے میں فرق ہے ذاتی میں عطائی میں فرق ہے one's own thing is called personal کسی کی اپنی چیز ذاتی کہلاتی ہے یہ علم جو ہے یہ اللہ کی اپنی چیز ہے اس لیے ذاتی ہے آپ وہ اپنی عنایت سے جسے چاہے اللہ من ارتضا من رسول رسول اللہ یس یہ تاسو پھر سنان اچھا رسول دتر علم رسول دتر علم گا جتنا صالح علیہ السلام پیغمبر صالح علیہ السلام پیغمبر کوئی فرو تو آج سے کہور چاہیے پیغمبری اگر پاس گوخت پاس کوٹ ہے ایمان صحیح اگر پھر وقت آج کرو کشوئی ولی کیا چھوڑا یہ چھو پالا ہن چٹان یہ بھی مزگا چھو اونٹ لیور یہ بھی مزگا چھو اونٹ لیور اگر اونٹ داو زندہ احمد اسمون سپاگمبر اشکو تسلیم چل نبوت صالح علیہ السلام حکم میں دیجو رات محلت بہتر مخلوق پڑھیں استقار کریں زار پار کریں کارات کریں منبل کریں پوچھ میں کیا ہی جواب پیغمبر ہوتا ہے یا دامن تم تیار چھو ایمان ہے نہیں بالکل ایمان خوف کرنے سے پیغمبر تسلیم فرمون تل کر بیاک چیز حضرت کیا تم بکرن نان موز اونٹ کیا نار اونٹ کرن بکرن ماد اونٹی بچانیت پاس پاس سوچ صبح ساسو داد چاہو تو سوچا پالس مز چھا اکبری مز چھا اونٹ آئی افسوس ہم قرآن سے پوچھے ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها حضرت صالح علیہ السلام نے روزو دیا چھو دیا یہ وہ تمہیں کچھ آتے چاہتو اور چاکر بنا چکارا کسو تم اٹھائے نہ تھا اصحاب مقدس صالح علیہ السلام دست پاکن من
ہمیں ایسائی مقدس سے ترون چٹانی ہے پر بولتا ہے رکھ میں نے صالح علیہ السلام رکھ رہے چکا درواز بناوا رکھ رہے چکا اونٹین پاد کران رکھ رہے چکا بچ پاد کران رکھ رہے چکا معجزات ہوا آخر اس لکیر میں ہے کیا اور دبنا دان مشتاق ذرا دیکھتے جا ذرا دیکھتے جا مجھے لکیر پوری کرنے دے دے عالم الغیب فلا یظہر ولا غیبی احدا الا من ارتضی من الرسول کابدان پروردگار کابک مالک پروردگار مختار کل پروردگار چھوڑو گاؤں وطن چھکران کے چھوڑو دکانن پر کرناوان کے چھوڑو میرن پر سیل چلان سنگے مارکیٹن میں سیل چلان کے یہ علم غیب ہے خاصان خدا کو دیا جاتا ہے خاصان خدا کو دیا جاتا ہے دینے والا کو بچے کا استعطر مطر آخر زمان کی کہتے ہیں دینے والا اللہ تجھے کا استعطر چلو چلو خدای سمجھو چلو چلو خدای بارا چلو چلو خدای سمجھو چلو چلو پروردگار سمجھو کم کنم در بدر ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ Any broad that say war cover the Lord. Can could not pardon him and do a cattle. Can die the Anasir you think you would win it. Can double sorry did to you to eat. To Josha. Sorry, Al-Islam trouble. Complete. رگے کمپلیٹ جیسے لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے دروازہ کھل گیا اونٹنی باہر نکل آئی بچہ پیچھے تھنوں کے ساتھ منہ لگائے چل سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ سلام یا رسول اللہ سبحان اللہ میں نے اسی جو میں لوٹا تو یہ جو مولانا مستق کیا رایا آتمز یہ آخر زمان اس میں سکوت رہا تھا یہ مغربی سے ساتور کوشش کرنا ثابت کرنا نبی اس نے علم گراؤں تو مدد کرنے پیچھے وہ کھار ہی نہیں تھی رسوا کے نہیں تھی تم بیعتر پیچھے تم آمد کرنے کس دنیا اس میں بسر تو میں یہ کیا چھکوانا تو بس تو اولیاء باشاگت اللہ والغیوب تو وہ ولی چاسان گابدان اس کو پاک مرنس کہتا ہوں لوگ کو تیج بلائی بیٹو پاک مرنس سے نشانس میں پاکا تو وہ ولی چاسان گابدان وَمَحْزِرُوهُمْ هُمْ جَوَاسِسُ الْقُلُوبِ خبردار وَلِيَنْ نِشَاسَ گَسَر دِل سر بلتے سے گسر یہ گئی دلدی جاسوس یہ چل پیٹ میں چندر پندر پوچھان کے یہ گئی نہیں چند سور چندر ساکھ لئے پاکنے لئے آئیت کیا کوئی ساکھ اس کے مزاق کیا جائے شرابز ہو یم غیر تیم کے یہ نظر چچانی دلس پڑا یہ تیرے دل کو جانتے ہیں تیرے دل کو سمجھتے ہیں تیرے دل کے روگ سے واقف ہے تیرے دل کے بیماریوں سے واقف ہے یہ اولیاء ہوتے ہیں علامہ الغیوب ہوتے ہیں مسلم مثالات کو کم جات کیسا تو کیسا کم جات مثالات دلو کیا ہوئی چیچے نہ خبر شیخ احمد سالینی مجدد عرف الثانی رحمت اللہ علیہ بچان چکپانا عالم چجوانی ہوئی علم دین السکن آوی بکبار کن گنکن بچان کن چکن توجہ گسان کے کیا یہ ان کبیر کن مکن چکن پندن بچان کن جو توجہ کرنے
İlla eğer Parvardigar'ın anlayana tutazın kendir. Bir घर, bir रसदार, bir दीवार से तो लोग उसका अपना घर भूल जाता है. अगर हिफाजत करे परवरदिगार तो कुछ अजीब सूरत है. ये चांगे आसन मेरा, बांगे आसन मेरा, चांगे आसन आचा, उनके घर का क्या हाल होगा? फल्लाह खैर हाफिज, वल्लाह आर्हम. हाँ, हत्या शेख अहमद साहिदी मुझे बचाने से अजीब ख्याल था जब मैंने जो तो ये छवि गौर ज्यादा पाता है. इसे चीज पाता है इस most ask को तो दोनों में इंशाअल्लाह. अगर पक्ष से तदा फिक्र चल गई है. उड़ी नाइट था वो में इंशाअल्लाह. जिंदगी तो रोज़ खुदा इस दिन पर दिमोस है. इंशाअल्लाह. याद रखना. मैं बात में कैसे जाए हम लोग तो तरस मैं कह रहे थे मुझे तो चाकू पावन पावन मगर ताकत चुप में. और जो फ्रार को जो फ्रार आतो गोगा तो क्या है सुदीन जो अदरदीन प्रारदीन जिसे दीन नहीं कहते किसी भी सूरत में नहीं खुदा और रसूल की कसम हमसे दीन मानने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि ये दीन है ही नहीं. ये तकरीब है. दीन में तकरीब है. ये दीन की बेकुनी है. ये दीन का बिगाड़ है. ये दीन की बर्बादी है. ये दीन की वीरानी है. मैं दावा कहता हूं इंशाअल्लाह जमाना खुद फैसला करेगा. इंशाअल्लाह खुद फैसला करेगा. वक्त बहुत बड़ा अमीर होता है, बहुत बड़ा जज होता है. उस आयस करम नानो ताजो शेख अहमद साहब वली है. वली की बात है. पन्ने बचन तो गाबा शाम ना सर दो पर शाम सुन गोबरो ये मौलवी समझती छो का सर में खाल समझती तो है समझती आज का साल पर हम जो एक बटन हजरत बिल्कुल ठीक है. या जो रोजा आरस केमा करा मध्यांती पढ़ना बस ना शब्द करा जबरदस्त लोग हैं. तू जो खोज मुतमन आरस अच्छा जान अच्छा कमर से काट कर मगर गुबरो मुझे उसना ये बोलो हजरत क्या इस पीछे सुनना अल्लाह ही महफूज समझने के जाने नहीं है. कौन सुनना उस्ताद का नाम गुबरो तो इन्हें मुझे उसने की मगर महफूज लावी महफूज समझ सुनना जानने में नहीं बस फिरिश्ता समझ. हाजी नमाज के पारा ये कुरान के पारा ये हदीस के जाना सोरे पारा दीनदार बेचारे ये क्या था ये जो मुश्किल पारा का पाचा बन और सब के उनको मालूम जैसे कि सब के ना सब क्या सब के जो इस्ताज का सब पारा नहीं गोबर पर क्या सुन सीता तो क्या सब तो पर मैं तो बस उस पारा में ना जैसे पारा यही ना रसूल उस्तादी मंजूर ऐसा बदल छूट हो गई है. तो अन्याय पढ़ना वो तो कैसे हमसे बोलो तेलुगु शरत बच्चे कहते हैं तेलुगु शरत क्या शरत तो याद है सोन मौलवी सब बनू जल्दी यदि तो कोई लावी महफूज में जानेंगे नहीं तो फिरिस्तास में पूछो तत्काल ना उन जानती है तो फिरिस्तास में तारे अगर गो तो इसका जवाब जाकर का सोचता बदल इसका सुनो छोड़ कर इसका जवाब में बाकी क्या वो क्या कहे आपने हमसू खोश नसीबी मौलवी सब खोश नसीबी बुलंद बख्ती बच्चे ताकि ये नहीं कहेंगे तो अपने बदल में अपने मौका से कर सारे मुबारक तो बोल मोलाना का बस बारिश चमक के भी मेरे बस मुजद्दिद अल-फिसानी नाजी सारे मुबारक के तो बोल चश्म क्या जवाब
اور وہ حرف سے زبان میں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق عشق کی دیوان جاسا یم پھر پکا یم پھر پکا آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے یلی من دیدار کرنا ہے یم چوش تھا اور کیا یہ چھت میں دیدار کرنا ہے یم مسلم دوار تھا پیارا من کو کون کس پر وانا کلا ہے اشار چھو اشار اشی اولا دیدار کرد رہے کھاسانی خدا چی اشکران بعد دیدار کرد فرمان مذہبی کی علامات صحیح مبارک طولت تکوٹی تدیل فی ثانین مگر چشمانی مبارک سے سرکمس اچھی تو میں نے بچو جلال برس کرا کھائی ڈائنو کو برو صبح سا کہ جو مولوی سبز نشن کرزوس مبارک کرزوس مبارک کرزوس آفرین سونا ویزوس جامی من خیدس پرستاس منزوسی ناو نحنو بھی سوئی کر لگانت جنتین مذکر نگران لوح محفوظ است پیش اولیاء ہرچ محفوظ است محفوظ از خطا اولیاء باشند اللہ بالغیوب واجروهم هم جواسی سلکلو خوشار روزی میں دوٹا تو کیا سپوت سکت آزلوی قرآن یہ انکار کرنو سلمی گا وہ خدا سبت اس چکار یہ اقرار کرنو اس تو کیم کو خدای زلجلالن خدای زلجلالن وہاں کیا بولیو تو تمہیں ایسا مون انکار تے ایسا مون اقرار تے کیا مون انکار تے مون تے تھیو لذا چھاما ممکن نا یعنی امس میرس عزیز اس پرچک ایک ہاری تنظیم تفسیر ہے حضرت مولانا داود راز تنظیم تفسیر ہے حضرت مولانا ثناء اللہ سن امرت سنیس امرت سر راز بزرگ کرنوس پتہ تنظیم تفسیر اس نے نبی اس مغرب گاب حضرت عائشہ سروحار عائشہ صدیقہ سروحار یہ چھوڑک سرسی یہ لوگوں کنی آتی اگر نبی اس علم گاب عائشہ گوڑائی ونی ہے کچھ گوڑائی ونی ہے کچھ مضبوط گھوٹ تھوک سوچتے بھی سے یہ اڑتا یہ واقعہ ہے سچ ہے حدیث ہے مگر چاہوں تک مانی غلط نادان چاہوں مقصد مداد غلط اے چلو تو نہیں فکری چناؤ ان اکین نبی سز اکر حرکت سے مسئلہ تک تاہی چناؤ چنہ معلوم ہے نبی سز اکر ایکشن چاہسان حکمت میرز بے شک نہ اوز بے شک نہ آم یہ حارت کے آم ون نبی کریم الحار کا دلس اشیاء ومن ابرسن سبو تشریف آرام ساری تیود یود جموزن انشاءاللہ وزیم کتاب ازتر چاہیے کلتا مت کتاب صدا کام سرور کی آمد سید کی آمد غمخور کی آمد دلبر کی آمد یاور کی آمد آسوز میں عرض کرنا میں روٹا تو خیال تریشے چاہوانا سامان اس بکری شریف پر بس گئے تھے اب کیا ہوئی یعنی عائشہ نبی سلم کا تلویہ ہار کچھو خود تم تورن فکری ہار وانون کچھو یہ شاہر میں گا علم گاو کی تات منان یہ کوئی زائن معاشوائی ذات پاک حضرت تات منان گاو بہرحال وان تو آو یہ موقع ویسے لوگو خار گو ویسے ثابت کی نبیس چھنے علم گاو مگر جگرو
بوزو اگر گوڑے ونیو رسول کریم اونٹ تلو تھول امس تام چھو ہار ات لگن 2 منٹ یہ ہار چھانس لگ توتہ 2-3 گھنٹے ہار چھانس لگ یہ سہرا اوتان was پیشنچ نماز اوتان was پیشنچ آب کو سنگیر نشان کنی آز اس ہچناون رسول کریمس پنس امتس اخ سبق بہان کیا بنو ہار راو کیا اس ہچناون حتما یہ آب آئسن تک کیا نماز پڑھو زوز بگوی سانی تاٹی نبی وان کیا اس کرم اس آز یہ آبو چون نماز کیا پڑھ فرمو کیا ضرورت چون فتیممو سعیدن طیبا ہر گئی آیت نازل دبوکس کریو تیمو دیو ایک بیچ پر تاز دے ہاتھ سے دن بوتی دی پاشا نرن دی پاشا لگی پری نماز تیمم گو اس کی پر کھڑا فرمو علماء اربانی نو یہ ہار راؤنو سراحت یہ ہار ایمیز اٹھنائیونو سرحمت سبحان اللہ یہ ہار پوشید روزنو سرحمت سبحان اللہ تیممچ آیت گئی نازل قیامت کے صبح تائیں بنی سہولت مسلمان سے خاطر یہ اتنا آب آئیس تک پیچھے نیچے نماز معاف نبی سیتن دی پاشا زندر پاش یہ نماز پڑھ یہ اس اونٹ کی برکت تھی جو اس ہار پہ بیٹھا تھا یہ اس ہار کی گمشدگی کی برکت تھی جس نے ہمیں تیمم دے دیا یہ رسول کریم کی عظمت تھی جس کی وساطت سے ہمیں تیمم ملا لیکن اے بھائی کون واقعہ سنیے یہ تو یہ اونٹی ہے ایک ساتھ خطاب صحابی ہے چشمو وزمائی میں آگے ساجم نبی لوگ صحیح بنائی میں چھو اونٹ روم رات پر چون آئی تھی یوان کوئی نفر میں میں کیا کہ مطمئن سے اچھا خبر یہ اور دس منافق کو کرک یہ پانس وانا پاگمبر یہ رات دو آسان آسمان چی خبر وانا یہ آسان مانا کو جبریل ان سے اگر ہشر خبر اونٹ کا چھو تو دل کیا پاگمبر سوئی سبحان اللہ یہ چھو ہاتھ رہے مجھے گوش رسول اللہ کائنات ایک سیدان کو بزانا یہ صحابی بولی ہوئی پھر آکا ہمی بھائی بھی یا رسول اللہ اور میں بول گوش پہم کیا حکم فرموز نہیں ہے یہ پلے گس سارا اس پر پروٹ گس 8 کلومیٹر دور تب اس سے راز آمز گھٹن کے رکل اس سے چلا یہ رحمت اللہ آپ بتائیے وہ کیا تھا یہ کیا تھا وہ انکار علم گیا یہ اقرار علم گیا وقت کیسے آن بکر مخصر حشرہ بتائی مولانا روم سیدن 2 لفظ مزیقات فرمانا چھ مولانا روم حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہہ پنی سرحان ورین چشمن گاش رستی ہوئی تھی آپ دہا بنو اندی صبح کرک دبن انی واللہ انی لاجد ریح یوسف لاولا ان تفندون دبن ہے میانو ٹاچو میانو گبرو میانو ایالو میانو یارو دوستو میں کیا بچو آزمان یوسف سن سرائی ہوئی کچھ ہوئی سرائی ہوئی میں کیا بچو موسیق تمی سنیوان لاولا ان تفندون اگر تن مزاق کری انہیں کیا دیکھو خبر بجر چیروں مطمئن گئی یہ کہا سوال ہوئی سر جو ابھی انکار کیوں ہوتا ہے اقرار کیوں ہوتا ہے انکار کی وجہ کیا ہوتی ہے اقرار کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ اس سے ثابت ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں فرمان حضی یہ اینو یہ نکریف دیز اما کر چاپے تو وہ گوس ممبر ہی بنا سڑا وہی گیس بنا یوسف تو یوسف نہ ہوستا سیوت نہ آو وہ انتر میں عرض جیتے وہ کیا پرواز 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے اور دعا شام وقت آوت اور آو صاحبہ امسیدی لڑکا مت آخ لڑکا یوس مصر پر یہ بات امسوس یوس پر صدیقن پانی کمیز دزمز دبرسی کمیز دی ازمو بکمیسی حاضا فالکو علا وجہ بھی یادی بھی بصیرہ نیری میری کمیز دی یہ لاب یوس پر صدیقن حمدہ یعقوب علیہ السلام ڈان چشمن تاسی چشمن گاش اور چون کمیز نحال کرا یہ چیمز موسیقی جانچو وَيَدِي آفَرَمَ أَنْ جَاهُ الْبَشِيرُ فَالْقَوْ عَلَى وَجْهِهِ
فرقت بی بصیرہ یعنی آوِ قمیض وول امن دٲج پننس بابس یتھ زن چشمن ہند قمیض امن آو گاش پٔزۍ پٲٹھۍ واقعی آو گاش تم ہے مےٚ وَنیٛاو ووٚنُم گۄڈٕ مےٚ چھُنہٕ پِسُنٛدیُک سُہ مُشُک یِوان مولانا روم فرماوان اتہِ ٲسۍ گاٹِل تہِ کینٛہہ بِہِتھ اتہِ ٲسۍ بُزرگ حضرات تٔمِس پتہٕ تہِ کینٛہہ بِہِتھ امہِ وِزِ خبرِ یِمو ووٚن اکھا یوسفس أمِس یعقوب علیہ السلامس دوٚپنس أمِس رٲچھ بویہِ پراخن شنیدی چرادر چاہے کنعانش ندیدی یعقوب صبا ہے پیغمبر وقتا ہے لوگ سے بلائی بتات سا کتا فکر شورا ہوئی گئی یوسفس چھاڑا شورا ونیل لوٹن یوسف کنی آج آوئی مصر پر تمسیز قمیض مشک یہ مشک پرزنوت ادرکنی بہت یہ اوسی دہت دون ہوتنا ستن دون بچار ہاتھ کریس من ایوے زان راتس دوست اور تب تو بھی لگا سن تب ساتھ آزے نا اوچن مشک یہ وہاں مشک ایسا اچھا سوال ہے آج آوئی شرائی وہ مصر پر قمیض مشک مگر یہ دوئی نوہے مز گوئی دو کرے یہ ستن دون ایویز آن بچار کریز مز اور تائم پلیئی نا نظر پاکمبر ایتم دو چوسک تا آز دوسک سبحان اللہ مولانا روم فرماوات یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام جواب یہ چیز فائنل جوابت میں نے تاکہ چاہیس تب سورہ سی میں بیان کو آٹھ اس کے فائنل جواب اقرار تھا انکار تھا فرمان حضرت یعقوب علیہ السلام ابن بگفتا چشمی ماں پر کے جہاں تاز گہے بر آسمانے چرک فرواز تو ہے نادانو نظانو یو تینے چلو خبر پاگمبر شام چھے کیا سوری ذات کیا کنٹروورسل چھے آسان کنی میں چھے سانی چشم یلا آسان اور چھے لوحی محفوظ تے وچھان لوحی محفوظ تے وچھان کنی میں چھے باند آسان باند کیا چھے آسان باند چھن آسان باند چھن آسان فرماوان درسل چھے کات یہ آسان یمن پاگمبرانی کرامن اگر کنی چیزی خبر آسان تیمی چھنم یہ دنیا میں آسنی وجود چھے یکی آسان لیکن یم چھنی یہ آسنی یم چھاسان محمد تجلہ ذات پاک آسان اللہ لیکن چکر بون روزن خیالی کیا گو بون چکر خیال روزان کہتی کیا گو لیکن یہ من یکن توجہ آئیستے چھم کا سکرپٹ آئی تو جن کہتے تھی کا سکرپٹ آئی تھی مچان کہتے تھی سبحان اللہ فرمو گہے بر تاری میں آلہ نشینم گہے بار پشت پائی خود نبینم فرمان حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت سوئی شان کیا بہت پیغمبران شان چھے کیا اصلس مز گہے بر طور میں آلہ نشینم کوئی نہیں چاہتا دل پر زمینی پر مولانا رومن فرمو شانی رسالتس مز تب صورتش پر خاک وشان چھوا آن کا چاہوں گا سرش کرا صورتش پر خاک جادر لامکان صورت مبارکہ زمین اس پر مگر جانی عزیز لامکان روحی متحرہ لامکان یہ جاسا پکر مدین چن گلیر مگر ہو جاسا سر کرن عرش اولا پیٹ سبحان اللہ لامکان بردر جب ہمیں صادقہ تب مگر لامکان کو کیا تو حد بر چوئن اکل کو تو آئی چوئن زائنس بلائی چون زائنس بلائی لامکان گو کیا تو ورنہ بواتا کیوں تو ورنہ بواتا چون گاڑ جان کے کیا وہ یعقوب علیہ السلام تو گہے پر تاری میں آلہ نشینہ گہے چیسا سٹھا بلندیت تھزرم پر عرشی الہی چوچا کرسی قدرت چوچا کلم قدرت چوچا لوحی محفوظ چوچا جبرائیل سنس بیٹھک چوچا جنت و جہنم مشاہدش کرا ہر کئی چیز چوچا مگر گہے پر پوچھتی پائے خود ندینا اخ وقت آپ سجواکان یہ نیس معلوم چاسان سونس پٹ کورس پٹ کیا چون کہ امسات چھنے سیتے آسلی
ام ساتھ سے حاصل نہیں یعنی علم کار میں نے عرض کیا اب دو چیزیں یاد رکھیے گا اس بارے میں کیا علم کار عطائی ہے ذاتی نہیں ذاتی جو صرف پروردگار عطائی جو صرف مختار اگر یہ عطا بون صحابن تائے حضرت فاروق اعظم استعمال گئی عطا پانچ ممبر پاکس پر کریکشن دیوان یا ساری عالم جبل یا ساری عالم جبل یا ساری عالم جبل بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ساری پہاڑ اس کو دے نظر جمعوں سے موقع بروٹ کئی صحابہ کے بعد تیمو یہ بوز خود کو میں بدل کا تھا یا ساری عالم جبل یہ موست کوشن کے اگر اس عربی پر لیکتی کا ساتھ ساتھ خود بس میں عدل بدلتے ہوئے اندرا گاندھی ہی دوہتی تائم تعریف کئی اس دفعہ خبر چوش پاروں بنائی مجھے کہ ہم دانتے نہیں ہیں یہ مویسے تیمو مجھے صحابہ یہ مو بوز کرک کیا ہے جو یہ مو آلگا بازی تھی حضرت فاروق اعظم کیا ہو رہی ہے ساری عالم جبل یہ خدا مکلو فاروق اعظم یہ نماز مکلو کہ یار آئی بروح عبد الرحمن ابن عوفا و ابو عبیدہ بن الجراح عثمانی جلو رہنا ہے حضرت تو یہ سو خطاب فرماوان دوران خطاب جسو تے الگب کرکا یا ساریہ علی الجبل ساریہ پہاڑ اس کو نظر ساریہ پہاڑ اس کو نظر ساریہ پہاڑ اس کو نظر حضرت یہ کیا مانا ہے تم نے بین اس خطاب دیوان بین خطاب اس دیوان میدان نہاون دس موسیس لشکر جنگ لڑان 250 کلومیٹر ہمیں مسجد منورہ پیٹھن اور 250 کلومیٹر نہاون کس میدان جنگ استان فاروق اعظم تیرانی کمیٹی مشان قدرس ممبر پاکس پر بھی آگے دیواری بھی ہے آگے اتنی دنیا بھی ہے 2,500 کلومیٹر کا سفر بھی ہے فاروق اعظم چکرک دیوان یہ کوئی تماشا نہیں ہے جو ہم عرض کر رہے ہیں فاروق اعظم چکرک دیوان ہے بوجھو آپ میدان جنگ اس کو پیم نظر سانس لشکر سے بڑا سردار کی بازی لگا رہی ہے مگر الگر کیا سچو سانس لشکرس یہ من کیا سچ پوید کی تھرڈ کی کیا سچ من پہڑی آر یہ من زبود بچار گور کن اور پہڑی کن چھکنا نظر اور پہڑی کیا ساو دشمن سے فوج نفر ہاتھ کر چوری تم کھچے پہاڑس تم وسان پہاڑ پر واپس پوید کی روس تم تلہن گردن سرائن لشکر میں کیا سے پی یہ تھی روزت کریک دی ساریہ اس لشکر بابا سردار ساریہ اس کمانڈر ان چیف میں کیا سے پی ساریہ اس کریک دی تو بس علم جبل ساریہ علم جبل ہے پارس کو دینے سے ساریہ بروٹ کنو ہو چکا بچا پاک کتلا نظرات آنت لائن بوز آدم بوز نہیں ہوتا عمل تکر بوز نہیں ہوتا عمل تکر حضرت عمل کیا کر تب مکتبو یہ لگوش پارس کن پاک کن اور اس سپاہ کے پاک عمل کن یہ منصوری اور پانے داو سے پا کہ وہ داس نے جب دیکھی اور نقشہ بدل گیا ہماری لشکر نے جنگ جیت لی 2,500 کلومیٹر دور کے سفر پر یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب عطا کی جاتی ہے جب عطا نہیں ہوتی ذاتی کسی کا نہیں ہوتا تو پروردگار عالم پھر پروردگار عالم تیرے تو سانی سلام کئی مرتب پر درود حضور بس اچھی طرح سے انشاءاللہ نماز کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سيدنا محمد پروردگار علاقس نارس من لول والن نارس گل کپاس حضرت نبی محترم اے نیاز خدای سانن مشکلن حل ہر سانن سختیان سہل ہر سانن سختیان سہل کپاس رسول اکرم پروردگارا کر سانس منگنسی جو کر سانس پرنسی جو کر سانس پرنسی جو بے بارن شفا مرد بے بارن شفا شفا خان رسول خدا پروردگارا جائے رسط ہوئی
Zindabad है जिंद दिलाने kenihama. صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا قاضي الحاجات يا دافي البليات يا كافي المهمات يا منزل البركات يا شافي الأمراض يا حلال المشكلات يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبة بنصر درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وآله وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من ورب ومن نجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي. شوبيتي درود سلام سلمنا بجانينس محمد درود سي شوبيتي درود سلام سلمنا بجانينس ابتداء كروس أدنى أدنى جانينس رسالي بابا سان شوبيتي
तवज्जो सान ये मोबाइल तुलन से ये अगर पढ़ें ज़्यादा बेहतर होगी नमल हल्लो की ये दुनिया वक्त वो कैफी लेट नमाज मगरिब टाइम करो स्टूडेंट्स खिदमत में बयान मुख्तसर अल्फाज अंदर अलबत यमन ख्वाहिश नातिया कलाम मुख्तसर अक ज़बान पर बे मोहब्बत सामने सरी शोबी